kure cyane tatwe turaririmba nazanye na timu itari ntoya turaririmba dawo egere sente dawo gere sente tuje kuririmba bukeya je gutarama soma ijambo ry'Imana nitumara tuje kuririmba irwa rwandiko dusoma rwa Korinto Paulo yandikiye turi gikorinto rwa mbere gice ca 13 n'umurongo wa mbere turageza ku murongo hepfo ndaje gusimbuka ndangeze ku murongo wa 13 urwo rwandiko so mu izina rya Yesu nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo bampindutse nk'umuringa cyangwa icuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibishuko byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntaco mba ndico kandi nubwo natanga ibyanje byose ngo ngaburira abakene ndetse nkitanga ubwanje ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntaco byamarira kane urukundo rurihangana rugira neza urukundo ntirugira ishari urukundo ntirwirarira urukundo ntirwihimbaza ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo rwihutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose urukundo ntabwo ruzashira guhanura kuzarangira no kuvuga ku ndimi kuzagira iherezo ubwenge nabwo buzakurwaho kuko tumenyeho bike kandi duhanuraho bike igice ariko ubwo igishitse rwose kizasohora bya bindi bidashitse bizakurwaho 13 ariko none hagumeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo ibyo uko ari bitatu ariko kiruta ibindi ni urukundo mwakira ijambo ry'Imana amen tambuke babari bwine data tuba bashitsi baje muze timwe yose twagendanye ne tumara naba batumirwa bacu muze tuze dawo wamucuranga ngaho tumaze kimisi nkitanu mwihutuma Amatwi bonumvo viduru ziravuze ati we iyo mbimenya nkihana bonabera baza mu Rwanda abava muri isi
ngo numva ibyo ayi turabeho hasi we Yago! Gwina Daudi we! Gwina da! Gwino. Hallelujah! Senti gize neza. Reka ducungunye umwanya wenda abantu baje gutegera ijambo ry'Imana bataje kuja kumubangamira. Jewe na nishi twari twinje muri mudu y'igitaramo. Twari twinje muri mudu y'igitaramo. Taramo cyari gitebutse. Hanyuma rero twari kuma tugataha ariko kubera kugura ngo tuvuga ijambo ry'Imana kandi ni ryiza. Ariko twatamukanye. yego Kanye turaje turamatwisha gusa tuninikize tube nk'uduhudumye twavuga nyinshi twari n'umuhana uno muhana tube nk'utu tunyereza aho amen yatukuze Bwana Yesu asifiwe sana amen turashima ise umwami wacu Yesu Kristo utugiye neza akaba duhaye umwanya gutarama nta si bisanzwe haleluya abagize amahirwe n'abahishuriwe iri banga ryo gutaramira yego Imana haleluya haleluya babandi batazabyitaho babindi babigize ngo n'ivyabariya ngo n'ivyabariya bisibye abantu batwiririze hoya haleluya haleluya bamusanga abantu bamwe ngo baragagaye ngo bize za theology ngo naba ngo ni bande ngo babasengeye ngo kuba bande ukamusanga baragagaye takindi kizakibagaza usibye intege nkeyi kazo Dawudi umwami yageze atamba ari umwami umunsi umwe ngo Mikaya yaramusese umugore wiwe arambwa ngo Mikaya we ngo nabura ate gutambira Imana yanje ngo yimuye so ku ngoma ikanyemika ambwira ijambo rya kabiri arambwa ngo Isiraheli yose iranezerewe kuko isanuka ry'Imana ryatashe ngo uretse wewe n'inzu ya so abandi bose baranezerewe bagize gute nani himbazwe Amen. turimo turaganira ijambo y'urukundo ejo twavuze urukundo twavuze impamvu zatumye Paulo yandikira aba Korinto amaze kugera i Korinto yabwirije Korinto mu rugendo rwego 12 nako rwa kabiri ahamara amezi 18 ahavuga abwiriza bukeye aragenda ariko nanone hariho umwana ngo wari uriho wari umwana wubatse ku nkengero z'inzinyanja kandi ngo hari ibivuko byinshi habagamo n'amasamaki menshi habagamo ingeri zibiri habagamo abagiriki b'abanyabwenge ngo bageze birata ubwenge bwabo kandi bo bazanye ubwenge abagiriki ngo bashakaga ubwenge naho ngo abayuda bashakaga ibimenyetso haleluya Paulo barebye ngo aje kubatunguza ngo barebe ubwenge bwabo no kwiyemera kwabo abatunguza ijambo rivuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubufu ariko kubakizwa n'imbaraga y'Imana ihesha wese wizera kwese kukizwa uhere ku muyuda ukageza ku mugiriki abandikira kubw'impamvu zibiri impamvu ya mbere ngo yaza ashaka kubakosora mwitorero ngo hari hinjiye amantu bitameze neza ejo narabwe ngo iyo nsomye amateka y'urwandiko rw'abakorinto sanga ari copy conforme y'itorero ya none hari harinjiyemo abantu ijambo rya mbere ngo hari harajemo amacakubiri ngo bamwe bazava ngo naba Paulo abandi ngo naba Kefa abandi ngo naba Kristo ngo abandi naba Paul Paulo arabwira ngo ese muri abo bose ninde wigeze kubapfira muri abo bose arabwira ngo jewe ndashima Imana kuko ntabatije ngurese mwebwe ngo kwa Yesu tubakeya nabandi ariko arabwira ngo jewe Paulo ngo nashize ku rufatiro nk'ubakisha mukuru umuntu wese yakubakaho ngo umuntu naza kubaka kuri urwo rufatiro ngo yirinde cyane ngo niba yubakisha zahabu niba yubakisha ifeza ngo cyangwa niba yubakisha ibiti cyangwa niba yubakisha ikegeri ngo ariko ukizagera umurimo ngo ni umuriro yego amen numva bamwe akava ngo bamwe bazavamwe bameze nk'izahabu yokotse gusa ariko ngo nigeze kumva umusore umwe aravuga ngo iwe ngo nashaka ngo ntakabure ngo n'agapeta nakamwe ngo ntakabure uzakabone ngo ariko avuze kugerayo none se kapiteni yigeze kungana ryari na general n'igihe bigeze kungana
haleluya Hallelujah. ngo abahindure Bibiri ivuga ngo abahindure benshi kuba abagize gute abakiranutse ngo bazahora baka nk'inyenyeri. Amen. Atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Abasubiza Kirowe mwene data ngo yari muzaniye ibibazo bigera ku 8. Itorero ry'Ikorinto ryari rifite itorero ryacu rya none n'iryo ngicyo abantu babengia tukuyajua kama ndivyo yalivyo mpaka roho alipotuonyesha shetani anavyo kujigeuza kama malaika yule wa nuru. Yego. Amejigeuza amekuwa rangi nyingi, amejiingiza kwa kanisani kisiri. Watu wa Mungu bila kujua hata wameanza kuiroza. Tunao watu wengi makanisani kutoa pesa kwa sio tatizo, lakini wameoa mabibi wengi. Wakikutana swali mnijibu wanamwabudu nani? Ngo wanahubiri ujumbe wa kutoa, wanasahabu toba ya msamaha. Ejo watu twari kumwe nabwiye ngo mpero kuja kuyituga butumwa hano. Mushumba yamanyandikira amagambo kandi anyandikira n'iyinga. Yamanyandikira amagambo ane ngo ntobwirizaho kandi muri ayo magambo harimo teme yanje niho yari. Yamambwira ngo simbwiriza ayo magambo. Ngo ariko ambwira iki? Arambwira ngo kukoga ngo abantu ngo barakomereka kandi ngo umunsi ni wanyuma ngo baratanga amaturo. Amaturo. Imana ishimwe kuko ifaranga zitangira hubasha. Nazo zirabizi. Uretse abantu nazo zigize gute zirabizi. Ko zitangira hubasha. Ushize nagiye i Burundi bampa amadolari 470. I Burundi. Nari kubwiriza hano. Ngo mari muti murambwira utangira kutabagana nese kutudeni dukeye muhira n'ibindi. Wamutangira kubwira ngo yanzishura yangaya ngo nicare mbwira umutima wanje. Nahugeze. Usigara utangira kubarira ifaranga zivuga butubuco wishura. Ndamwe ngo nitugera Nairobi tuzoreba njewe nawe. Ngo shike zose ndazitanga zose. Nariyemwe amadolari 200 gusa. Ayandi yose ndayatanga. Yose. Ngo mare kuyatanga mbwira umutima wanje ngo none jewe nawe nindutsinze undi. Haleluya. Niba hari ikintu usigaye nanga mu giteraniro kizotuma ngiye kwicara ntazoje mu bivuga butumwa ni yuto waje ngo guherekeza abayumbe. Asigaye bahaguruka nkumva ko biranje mu matwi. Ko biranja mu matwi. Ko nabwira Imana ngo Imana ingirire neza. Nzaje muvuga butumwa mfite ifaranga zanje nishura itike nishuriraho ndara nta muntu usaba ifaranga. Nimuzi ntanga usa dushaka abakene mu muhana n'imfubyi tuzobeza nimara nta. Kandi Imana izabikora. Iyo ngorera niyo kwizera. Haleluya. Hallelujah. Arabwira ngo mwaba Korinto mwe ayo masakubiri yaje muri mwebwe ava hehe? Yatokana na wale wasioamini. Wale ambao hajaokoka. Yego. Ufata Biblia no kuisoma no kusema tani haijamaanisha kama umekoka. Hapana. Haujaokoka maanisha wale waliokoka ni wale ambao wamefika kwa msalaba. Paulo yaravuze ngo njewe kubganje Paulo ngo sikirata nikindi. Niko yasabwira abagalatiya ngo keretse umusaruro wa Kristo. Uwo wanteye kuba isi ngubamwe kuriya. Yego. Nanje bamba kuriyo. Abo ngabo bakishijwe neza. Isi bazabayirangiriza hariya ninga bisakuzo bazavuga ngo duatuye hamwe batagize gute bikumura nibikomba. Isi ndimi gifite ubutafi ayirimo kiriko ntigifite urutafi. Nayo ndawa gifite urutafi. Nukuvuga ngo uwo nguwo bamaze kuva mu isi bageze mu bugingo. Haleluya. Hallelujah. None amacakubira azaza gute? Azaza gute? Mu ikanisa ry'Imana. Azatangirira mu bayumbe n'ahandi hose no mu bagabo no mu mama gute amacakubira. Gute? Paulo yabwiye aba Filipi arabwira ngo umuntu wese atekereze ko mugenzi wiwe amuruta. Agira gute? Amuruta. Aho. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze mu mwami. Hallelujah. Icyakabiri ababwira hejuru indowa. Mami indowa we. Indowa. Ngo n'ubwenge bwarashe. Ubwenge bwo muri isi bumaze kwiyongera. Ubwanga bugezeho buyobeje benshi. Kutita kubzagakiza babigize intego. Usubije amasijuma. Isi yacirashira we. Haleluya. Atukuze. Paulo aravuga ngo kubwo kwirinda gusambana. Mwaba Korinto ngo umugabo wese agira umugore wiwe. N'umugore wese agira umugabo we. Amen. Amen. Kandi ngo nico gituma iryo jambo riri mu itangiriro rikabamwo no muri Matayo mu nzandiko mu Isezerano. Iravuga ngo nico gituma bivuga ngo umuntu azasiga se na nyina. Abane n'umugabo n'umugore wiwe cyangwa umugabo wiwe akaramata. Ngo icyo Imana afatanije umuntu agira gute? Taka gitandukanye.
Mariko arandika aravuga muri Mariko aravuga ngo umuntu natandukana, umugore natandukana n'umugabo we agashaka undi mugabo, uwo mugabo wamushatse nawe wawushatswe azabaye umusambanyi, kandi kavuga ngo abasambanyi n'abarozi ntibazaraga ubwami bw'Imana. Ngo ni tekinoloji ya hehe? Ta tekinoloji siko Biblia. Shahada zake zote alizaliwa nazo, hekima ya Mwokozi iliwatoa jasho. Haleluya. Hallelujah. Teknolojia yake iko mbele miaka 1600 inayokuja. Ta teknolojia abe niyo abanyamerika n'abandi bazohogora kagira gute bose bagahaguruka tubazo umunsi umwe reka babwira nigeze kuvuga ndatekeza ndavuga ngo ukubazatugira amahayiko Yesu ntazaza. Yesu ntazagira gute? Yesu ntazaza. Bazatugira amahayiko none nibikinyereka. Senga Imana mari imzumwe bitatu nari ahantu ntambwira Imana ngo Mana nyereka ko tuzoja mu ijuru. Nyereka niba ijuru ribaho koko. Yesu ndashaka kukubona wowe apana kububwirwa. Ndashaka kubona Yesu wo apana wo muri Bibiliya banditswe na bamatayo. Wowe twibonanira. Ndasenga umunsi wa mbere ku munsi wa 20, umunsi mwira harasigaje umunsi ngo ndangize ayo masengesho. Nari ahantu mu gitondo mfukamye, hari mu gitondo babushagurikana. Mbona kuko hakujyanje umurabse ngurabse ndahumura ngira ngo none n'imvura igiye kugwa. Ngo ndabze nsanga ikirere kirakeye pe. Mbura ukuntu bigenze. Nongera ndahumiriza. Nkohumiriza nongera kurabsa. Ngurabse no hamanuka mu mugabo muremure. Yo sinzibagirwa uwo munsi we. Sinzowibagirwa icyo gitondo. Sinzowibagirwa. Muri imzara ngo sinzowibagirwa umunsi nakirizwamwo. Ubwo Yesu yinjiraga muri je. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngira ubwoba ndashuguma ndatitira cyane. Nari jenyine ndatitira. Ngira ubwoba cyane numva kumushitsi mpinda kuwa malaria. Ariko mukanya mbona kuko numva kwijwi impamagara arumwe ngo Bizimana we ngo si wowe uzusaba ngo uzambone ngo nije we Yesu. Naneze. Yesu nzabwira abantu. Yesu nzabwira abantu. Sa Yesu nabonye abantu. Sa amagambo numvanye abantu. Ni Yesu nabonye mu bugarama mu gitondo. Naramubonye. Undi musishize. Haleluya. Hallelujah. Arambwira ngo ngwino kubwira ko tuzogenda. Ngwino uje kwiyandikisha. Haleluya we. Amen. Ngwino uje kwiyandikisha. Ndabona ko tugenda. Bona ko waza umugabo muremure. Araguruka ngo guruke arambwira ngo fata gatsitsino kanje. Ndagafata turazamuka mbona ko twinjira mu gicu turarenga turazamuka ngo tugere kugenda ndangiza umudugudu hakurya ababaye bamanutse ku kirungwa kera cyangwa se ari umusozi yemeneye muzamubona ukuntu amatara y'Ibujumbura zayaka nijoro mbona ko amatara umuhana wari wakujyanje hari uruzi runini cyane hari indego nziza sindogera kwibona mbona kuko amatara yaka arambira ngo uri umudugudu wabera arangara aravuga ngo ko wengesho kugenda cyawe cyo kugera mu turakiragera ngwino tugenda ku muso ahantu hatwari tugize sanga harakameze kare cecece arambwa ngo ngaho genda uje kwiyandikisha ndagenda umuntu ashaka kunti kuri 10 ariko nararukinze ko ndihuta amagambo menshi shika kuri imbere yawe arambwa ngo utiwize tinarinze ambeze karamu arambura igitabo arambwa ngo kindi cyo gitabo cy'ubugingo amazina yanje ndayandika kwa 3 zabwira abantu sizo kubyihaye n'umugore wanjye zabibwira n'abana nzakeka ko zoja muri Amerika nzakeka ko zoja muri Canada nzakeka ko zoja mu ijuru ariko sinzakeka ko zoja mu ijuru cybishoboka kuva umunsi si gukekera yuko zoja mu ijuru kwararangi shetani ashuka apande abadayimoni nanyere ku ruhande abadayimoni n'abagose zoja mu ijuru tabitewe n'imirimo yanjye nyiza bitewe no kwizera umwana w'Imana wankuze akanyitanga. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Indowa mahimba yateye abantu barimo kugenda kwiyambika ubusa bakirwa bazungurutsa amangwani nko babaheza amadolari 100 satani wateye Amen. Haleluya. Hallelujah. Nibindi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ababwira rero ijambo nasize nyongeye kuvuga amagambo abiri. Ababwira ngo se mwaba Korinto kuki muri mukujana imanza mu badakishijwe. Ese muri mwebwe habuze abanyabwenge bo bacira imanza. Siko bimeze se. Titubukiruka muri leta. Titubukiruka he muri leta. None se umukristo wa Kristo azaje kuburanira muri leta gute? Ngo niwo murenganye nimugoroba nabwiye ngo apostle nako bishop bicaza yombwira ngo Bizimana uhereye none ukwe kuburevera nuko amakoma mashi hambwa ngo urakoze cyane hambwira ngo turakora remize ryari n'umutima wose unezerewe n'ukuri kw'Imana yampamagaye imza umutima n'umutima unezerewe cyane hanezerwa none se gukorera Imana no kubarevera no kwambara umusaraba no kwambara ishati n'ubundi nuko naje nari mu meza mu mwanya wo guhindura nari kuyisiga
nico cyatumye nyizana sinanyizanye kugira ngo mbereke ko n'umupasiteri nari mu meza nari nyoboye ameza mu rukundu no burunganye nambura bituma fa kuyizana nyine ariko uyu n'umwambaro w'akazi iyo urangenza nkubika haleluya none se uko bibyo ariko yema kisuba imbere ukawa bakisuba umugoro ejo narabwe ngo umuntu akamaburana ngo ntibamutoye kuba president w'abayumbi president w'abayumbi ngo ntibamutoye kuba president wa korali ngo ntibamugize revera umuhana ngo revera w'ikanisa revera means what bana esa sifiwe sa bibi ntabwo itwira kwiratana ubu pastor ntabwo itwira kwiratana ubushumba iratwa ngo niba wirate ko wamenye yes niba hari ugisteo kwirata yirate ko yamenye ki yes Yego. bashumba rukomvuze ntakomvuze haleluya Paulo yaravuze bari bakizira batwumva kamvuga gutya Paulo yaravuze arimo asezera abashumba b'Efeso imerete arabwira ngo mwabashumba mwe ngo nabanye namwe isi yose none ko ndasa nkugiye kugenda ariko arabwira ngo igihe cyose ngo nababere icyitegerezo cyiza arabwira ngo muyobora umukumbi w'Imana nk'abazawubaza ngo mutawutaza mutagira gute mutawata kandi ngo mwibuke yaje mu Yesu umwami Yesu yavuze ngo dore gutanga biruteje umugisha kuruta guhaba muyobora umukumbi w'Imana kazakurikiza nagiye kuvuga amahame inkingi 8 z'umushumba mwiza ariko simbivuga kuko harimo abarayiki barimo reka ngaruke mu mushumba harimo abakristo sose simbivuga ko harimo abarayiki simbivuga reka ngaruke Imana himbazwe cyane Amen. umushumba mwiza agira inkingi umushumba digne de son ukwiriye kwitwa umushumba kuko abantu bose sabashumba marehemu muzehe nubaha cyane rugagaza muzehe zamutera serivisi cyane umubiri gukomeza kuruhuka nigeze gutarama nawe ijoro ryose mvuye ahantu turataramara borashe mu gitondo avuga amagambo meza arankomeza ari mu bantu bankomeje muri urugendo muri no safari yarankomeje bombira muzehe n'abandi benshi arambwira ngo aratubwira ngo dore ngo umushumba ngo abashumba bose ni bamwe ngo ariko itandukanye uwinka n'uwo matungo n'itandukano rimwe umatungo azaje amatungo inyuma ariko uwabantu azaje imbere avuga ngo mundebereho munyigireho nico zasenga Imana ijo yintu yo gembegezaho nijoro mpa nisenga nzandira umfashe sinkagira icyo nzohemukira abakisu wambaye umfashe komeze mbabera iki iyo ngeze kuri iryo jambo nzandira karira kava ngo Mana ejo amafuta azambonekeho noneho umukristo mu Sunday school azakuriki nzandira amarira nkarira ngava ngo Mana umfashe umfatira ubugingo umfatira amaso umfatira umutima umfatira amaboko kugira ngo komeze ibicitekerezo cyiza cy'umukomeza haleluya nico gituma nabwiye mu yasambere nabwo ngo ntazotongana nawe kuri Gasarani ntawe nzotongana kugeza mvuye mu kintu gihugu iminsi sikaje yose kuba mwisi nta muntu nzotongana nawe tibishoboka bivuga imbere kuri kamera kubereke agakiza karagoye cyane biragoye kukiriranwa ukakararana ibintu byose wobikinaho ariko agakizwa gakomeza agakizwa kira gute ibintu ubukristo ni grand frère w'ibindi byose ubukristo ni grand frère w'ibintu byose niba uzuririmba uhavuga ngo ejo sinkaboneka umugayo niba uzubwiriza uhavuga ngo ejo sinkaboneka umugayo niba uyoboye mukumbi uziyobora uvuga ngo ejo sinkaboneka umugayo iyo ngaza kuri iryo jambo nzandira karira ejo bundi narariza dahantu ndarira numva ko umwuka ugiye kumpera ndavuga ngo Mana kungize kumvuga ndarira numva ko umwuka ugiye kumpera nimo ndira nkavuga ngo Mana we ejo mwitore nyoboye ibi bizamonekeho komeza icyo cyo mwisha muri Imana rivuga ngo muvuge kandi mukore nkabaje gucira urubanza muvuge kandi mukore nkabaje gucira urubanza tibiheke yanga tibizakira gitengera tibizakira Gasarani umuntu wese imbere y'umunsi tuzicara imbere y'Imana tebibanza Imana umuntu wese abazwa amagambo yavuze yose Zakariya azavuga imanza 7 tuzocirwa zakunze kubivuga cyane Zakariya azavuga imanza 7 tuzocirwa ariko ngira ubwo bw'ibintu bigera ku 3 ijambo rya mbere ngo tuzobazwa amagambo yose twavuze yose tuzayabazwa nayandi wanditse nayandi gusa guto uzoyabazwa cyakabiri ngo tuzobazwa uburyo twakoresheje umwanya wacu cya gatatu tuzobashwa ubutunzi yaduhaye uburyo twakoresheje nagahorera uwo munsi nagahorera haleluya niki nagahorera twabuze impamvu zigera kuri 5 zituma tugomba gukundana impamvu ya mbere twaravuga ngo nuko Imana nayo arikera urukundo haleluya Hallelujah. Imana
imana niki? N'urukundo. Udakunda ntazi imana, ukunda yabyawe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jo naravuze ngo narabashije nabazo twari kumwe n'ubu nyine ndabibashije. Nirya ari muri uyu muhana hari umuntu weruka guhaga kubera ko wamugiriye neza. Hari umuntu weruka, hari umuryango uheruka kugira neza, hari umuryango uheruka kwicara n'abana n'abagore mukavuga ngo mugire neza. Hari ngeze kurengera. Yesu yasize dukopeje. Yesu ni mwiza. Yesu ni umwari mwiki mwiza. Yasize dukopeje. Atubwira ibyo tuzobazwa. Agiye kugenda aravuga ngo azabazwa, azabwira ngo ese nari ndwaye uragira gute? Uransura. Nari mu nzu y'imboho ugira gute? Ungira neza. Nari nshonje urangaburira. Ngo bazamaze ngo ese ni bande twabonye? Babandi batoye. Babandi batoye. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Impamvu ya mbere tugomba gukundana nuko Imana ari iki? Ari urukundo. Cya kabiri ngo nuko tuzerekana kuko twabyawe n'iki? N'Imana. Icya gatatu ngo byerekana ko twigana Imana nk'abana babyawe nayo. Twigana Imana. Twigana Imana turakunda. Ugirira abantu neza tukazurya ngo uhage. Icyakora ejo bundi naravuze iwacu ndavuga ngo abantu babandi bazaye ikidisi batugiriye nabi cyane. Babandi nabo bazihana Imana izobagiriye neza. Babandi kera ntamuze yuwashe ifu akawunga ngo yirangize atadasheho igikombe kimwe ngo jweza ariko ubunyene kandi wokidaha bari mukidaha bakakimena kubera iki? Babandi baseseye muri twebwe rwishwa. Babandi Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Rimwe na rimwe nkunze kuvuga ibiri ku mutima wanje cyane, abantu bakambwira ngo none gituma nzabivuga ngo si byiza, ariko Zakarias ejo bundi yarankumije. Nkunda Zakarias yavuze neza. Zakarias yaravuze ngo city accepte de dire la vérité. Ngo city accepte de dire la vérité, accepte d'être seul parce que le monde d'aujourd'hui n'aime pas la vérité. City accepte de dire la vérité, accepte d'être seul. Le monde d'aujourd'hui n'aime pas la vérité. Nimba ushaka kuvuga ukuri ngo uzaba witeguye kuguma wenyine ngo kuko isi ya none ntabwo ikunda ukuri. Kugira ngo basigirire babashekerere ni wewe uco ndaje kujana umuturura ni uzuvura mu buzima bwanje. Nkunda umuntu wa umwe kudabiresha ariko nkunda umuntu uje kumbwira amafuti yanje uri uzufasha babandi bashekera ndaje bamari babandi bazabandika ngo turagukunda ngo tugira gute nuzo ngo nakunda kujya azama yinjira hangaha tazora yinjira azamashira ariko umuntu abwiye ngo bizimana ugira amafuti zana amategera ayahe papa mbwira abantu bose bo babeza uri sibyo gusa abantu bazabanga kugira gute gukosora umuntu wese yoba mwiza ariko ababi ni bandi banga guko nabwiye abahungu ndavuga ngo wamuhungu nizo gutereta umukobwa ukabona umukobwa usubugira inama ntiyemere reka hunga shitani kare hunga nawe wa mukobwa nubona ukura piyaswa n'umuhungu ntaza usubugira inama ntiyemere hunga ni shitani wayikururira. Umuntu wese yoba mwiza uretse wanga kugirwa iki inama kuko buri wese agira amafuti yiwe akagira n'ibyiza byiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Twigana Imana nk'abana bakundwa. Ukunda abantu bose, ugirira abantu neza bose, wangirike abantu utarabaremye. Ni wowe baremye se. Warabaremye. Kunda abantu, turakwita ku bantu. Ngo njye ngo amaraso yanjye ntazahura nayiwe. Mwiye mubonye mwizo kizayego. Izigira gute? Ngo izayeguka. Mapepo gusa yuze mu bantu. Satani yabateye. Haleluya. Bibiri avuga ngo tugira abantu bose ne cyane abo muzo yibese. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Atukuze mu ngomere. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuze. Kunda kubwiriza amana yatanga ubuhamya. Sugira ngo nirate oyaye. Zakunda kuvuga mpanga ivuga ubuhamya kubera Yesu. Mugira abantu nabwira n'ubugisi bwa mbere kuvuga. Ejo bundi niho yampamagaye uwo muntu nagiriye neza. Kunda vuga kugira neza abantu neza. Dushaka tukabwira neza kuzoja mu ijuru. Uzugira neza ntuzi ico kizabuje imbere. Bizabyara. Naherutse kuja muri Ghana mu vuga butumwa. Ngo shike umunsi bamperekeza bampeza ibihumbi 4,700 zama bita ngo nama sidisi. Uvuga ngo n'amafaranga menshi kuko isidisi idolari 1,200 cy'amasidisi. None barayampeza ngo mara kuyampeza umunsi bayampeza bishop wayampaye ampeza ambwira kuko hari umubishop hari umumissionnaire mu Nigeria warwasha abana 2 malaria baremze yabuze amafaranga kwisura. Tekeza ukuntu nubira n'amafaranga na gutyo umwana umuvuga butumwa waje kuvugira Imana ngo nyatahane birananira.
ndayatanga kandi ko nikuri imbere y'Imana mpamvuga Imana izonshira urubanza kimenyero muzoje kubaza umugore azobabwira uburyo abizo yari yantumye nanga kubizana kubera kuko nabonye ko sizonzanira umugore yavuze ngo siga umwana w'umukristo umuvuga butumwa hapfa gute karavugira Yesu karazana abantu kuri Yesu naje ndeka kumufasha haleluya ndayamuheza yose ko envelope ko bayimpa yose ndayimuheza nahembuwe n'umukobwa mu Ethiopienne ampembuye tugeze wabo nta faranga zo kurya afite ariko ejo bundi yambwiye neza ngo Imana yangiriye neza none nawe witegure zo kugira neza bone ko mze nize gira neza wigendera tuzi bizobyara bwana Yesu asiwe sana kunda abantu bose reka amacakubiri reka ivangura reka ironda koko reka ironda karere reka renda umurara ntaco bizokumarira mwijuru ntamurara tawe kibose turabakristo turabakristo amina amen kono ufika itaramo ko kirankura niyo mpamvu amagambo ufite amagambo menshi ariko nkumva karaba makeyi itaramo kirankura kugira ngo tutara mwanya muto nimara tutaka bwana Yesu asifiwe sana amen uyu mugoroba rero reka mvuga inyungu nkeya nari kuvuga na nateguye 10 ariko zose sinzivuga reka mvuga inyungu 10 zaziva mu rukundo mu gukunda abandi haleluya bwana Yesu asifiwe sana ndi gutasinsomi igice gusa ndabitanga abaje gusoma imuhira bazabasoma babandi bazasoma bira ndatabaza basoma bazihorera ijambo rya mbere bwana Yesu asifiwe inyungu ya mbere tuzatwunguka ngo gukunda kubera iki ngo ni kwa sababu na sisi tumeokolewa kwa ajili ya upendo kubera iki dukunda inyungu ya mbere nuko natwe twakunzwe niki nuko natwe twakunzwe haleluya bwana Yesu asifiwe zabwira abantu zakunze kubivuga cyane kavuga ngo woreba amateka yanje bizima uyu nguyu uhagaze imbere yanyu nta wompeza microphone nukurukima akana kagafuzi de kagakene katigeze kabona inka zibiri ntabwo tugeze tubona inka iwacu mu zibiri ntabwo igihe cyose twatuze n'amata yo gukabisha mu biraro z'abandi cyakabiri namana amateka wongera ariko sababu Yesu ni mwema naje yarampamagaye zakunda ijambo ryiza Paulo asaza ati Timoteyo we ndashima Imana ko yambashishije ngo kuyatekeje ko ndukwizerwa hanyuma ikangobera umurimo wayo yarangabiye haleluya kwa nini tupendane ni kwa sababu na sisi tumependwa tumeokolewa kwa ajili ya upendo ushingiye kumirara wawe ushingiye hawo wavuze kurabona ko ari umuntu wo kuvuga ngo uhagara imbere y'abantu kurabona kundaze ibuka kabande mwabaga mwiwanyu ibuka nawe wonije wenje nyine se nta bandi bari bamaze gucyo nkaje bwana Yesu asifiwe sana ibuka kabande yo haleluya bibiliza ngo bwana asifiwe sana amen arava ngo natwe ubwo twari dutishijwe bugufi Imana yaratuzaho haleluya kwa nini tupendane sababu Mungu ametupenda haleluya imbuto ya mbere ikiyo twadukunda abandi tuba tugaragaza uko ni ikimenyetso kigaragaza kuko natwe twagize gute twako urimo kwanga abantu ngubwire gute uzowangira abantu ngubagire gute umva nongeye kuvuga ijambo navuze ejo nimugoroba hariya muri Insozi wa musozi wa Kitengerawe ndawuhanuriye mu izina rya Yesu haleluya ndawuhanuriye n'ukuri mu izina rya Yesu wa musozi wa Kitengerawe umva ijambo ry'Imana wa musozi wa Kitengerawe umva ijambo ry'Imana wa musozi wa Kitengerawe umva ijambo ry'Imana haleluya bwana Yesu asifiwe sana kunda abantu kuko nawe warakunzwe bwana Yesu asifiwe sana ita ku bantu nawe Imana ikwitayeho anaonyeshea mvua wema nao wabaya haleluya bwana Yesu asifiwe zavuga inkuru z'umwazo umuhungu ikimuga wagiriye neza witoye naze umuhungu yarabuza harumanyabwenge wabuze ejo bundi yanyandika itabo arambwira ngo iteka ngo umunyantege nkeya le plus faible de personnes ngo akunda kwihorera umunyantege nkeya akunda kugira gute kwihorera kuko bambwiye nawe naje nayishura ubwo bankubise naje ubwo bambwiye navuga naje ndabivuga ni umunyantege nkeya tukaza umugaya aravuga ngo umunyembaraga iwe ngo akunda kubabarira umunyembaraga akunda kugira gute akunda kubabarira ngo ari kumunyabwenge azaceceka bakamutuka ngo ni umurozi akaba atazi ko umurozi akamayicecekera hagira gute ngaceceka le silence c'est un ami qui ne trahit pas la personne le silence c'est un ami qui ne trahit pas jamais la personne guceceka undi bazosavuga mutinya abantu mbozima butatwaje mu buzima iyo nkubonye gutyo tosika tubanye nk'abantu bari mwisi gusa bategereje ko isazaza iyo nkunye umuntu ukunda kuvuga nzana mamuhungira kuri kuvuga agira amagambo 17 ngo muranga amagambo 17 ngo aranga umuntu ukunda kuvuga ijambo rya mbere ngo akunda kubesha kuna gura gute azabesha
ngo azavuga amakuru iyo arangega kubera akunda kuvuga ndiyoceceka agahimba. Ndiyoceceka aceceke akanwa kagwe hisazi ahimbe abeshe. Nuko kurika Imana reka yandi ndekuyihorera. Umuntu wa kabiri ntinya indyarya yo igira byinshi kuruta umunyamagambo. Yo ariko rikavuga aya magambo atatu amekukiye. Ijambo rya mbere ngo nti iyikubwiye kukubwira a si ishaka kubwira bishatse kubwira b. Icya kabiri cyayo amen. Tigira inshuti ihoraho, tigira umwanzi uhoraho. Uwo bari kumwe ni inshuti, uwo watandukanye n'umwanzi. Muzamwa muri kumwe akavuga ngo hari undi mwiza nkawe, hari ndi we watandukana utigisha dutandukanye nagisha. Indyarya umwuka w'indyarya bava mu izero ryazo. Haleluya. Ibi zivuga ngo ijambo rya nyuri be yego cyangwa se oya. Ikireze kuri ico kiva kuri Satani. Haleluya. Ndagukunda cyangwa se ndakwa cyangwa nimo guceceke. Yego ni yego, hoya ni hoya. Umuntu wa kane wa gatatu mutinya umuntu ukunda icubahiro. Umuntu ukunda icubahiro. Ariko yene azagera ngo n'abafarisayo ngo bagiraga amagambo agera kuri 53 barangaga. Reka mvuge ngo make ijambo rya mbere ngo bari abantu bagazakunda ngo hagare kunzira bahamase wabwire ngo muraho bishop muraho. Ngo bakunda kuja mu masinagoge bagasenga ku mayira abiri bagasenga bakira ngo ijambo rya kabiri. Haleluya. Ngo bakunda kuvuga amagambo bakikakaza cyane bakikoza ngo bagakunda intebe z'icubahiro. Ngo bishaze mu ntebe z'icubahiro. Ngo ni bishop ngo yaje ngo agomba kuba ngo place d'honneur. C'est un chef. Un chef de qui? Par rapport à quoi? Imana tubare cyane. Haleluya. Ta uruta undi nukuri kw'Imana. Ta wo uruta undi twese turangana. Twese twashike mu maboko y'abandi, twese tuzasubira turi mu maboko y'abandi. Utunze n'umukene twese tuzasubira. Hari umugabo umwe w'umutunzi ngo wigeze kuvuga ngo aravuga ngo naje gupfa ngo azomuhambana miliyoni 20. Muhungu ngo abwira umuhungu ati jewe ndakize cyane muzompambana miliyoni 20 z'idolari. Muhungu ati nta kibazo genda. Umunsi akuja kumushingura ngo aragenda akora akasaka karatasi yandikaho miliyoni 20. We farandika aravuga ngo papa ngo byananiye kuguheza amafaranga ngo nibiyo ugaho ugenda haba bank ngo urukupapuro zoritire. Yararetiye se ngo barambwiye ngo bwana Yesu asiwe sana twumvikane sanje kubatera urwenyo. Ngo barambwiye ngo ninzobe ngo agira mu maso akeye mwese akazamasanga nyina amaso akazamarembuza yose azobora. Izuru rinini niritoya ubu abarebare n'abagufi inzore nire twese neye Salomo yaranse aravuga ngo umunyabwenge ngo agira isarusha umupfafu ngo kandi umutunzi ngo agira isarusha umukene ngo ariko nuko amaherezo yabo bose arama. None hari kiruzuze takubantu bose reka gusuzugura abantu zugirira abantu neza bose reka nawe warakunzwe kunda abantu reka umutima wo kwishyira hejuru tacuritso. Twese turi amakuru twese ejo wowe amakuru ejo mu gitondo bava ngo wari runaka. Kunda abantu kuko nawe wakunzwe. Uzukunda abantu bose. Kunda abantu bose. Girira abantu neza bose kuko nawe wagiriwe neza. Atukuzwe Mungu milele. Amen. Haimidiwe Bwana Yesu. Atukuzwe. Data zamukora ndacogora. Kwiza umuntu n'amakuru ndakunda mfitiye. Mirimo yambaye n'inyirangiza. Azampamagara je n'ijuru. Umunsi azazurwa bafiriye muri we. Bave mu ituro nk'umushunguzi. Bazahura mu ijuru bazabariyo. Naje nzabampare. Sinzabarayo. Ubwo azazahamagara amazina yawe. Naje nzikozo vizira ryanjye. Karyitaho. Amen. Haleluya. Girira neza bose. Tugasuzugura umukene. Tugasuzugura wagiwe n'abi. Takubantu bose. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Mungu amena. Amen. Haleluya. Hari amarembo y'imigisha. Amigisha azanyura amarembo anemigisha. Imigisha ntizigira muri 5 muri 6. Izigira amagisha mu marembo ane. Irembo rya mbere ni kubabyeyi bakuzaye. Papa na mama bakuzaye. Umuntu wese uzusuzugura nyina na papa wamuzaye ufite akaga kanini cyane. Bivuze mu imbere y'Imana. Umuntu uzusuzugura ndamfite niba ariko gaje mugira ari umufakazi. Iyo mpamagaye yandese yabe ya data yabaye mama iyo yavuze za nama numva mpaye injugu. Ntaye numva gira gutera injugu. Iyo abwiye ngo ceceka sinokongeraho cwa kandi uko niko kurika Imana. Abaje gusubiza kumubaza muheze nimero. Yambwiye kuberiki namushimo.
najua kama yeye ni baraka. Iyo mvuze gusa nkavuga nkuvuza, iyo mvuze muhaye kandi akavuga ngo umwana wanje Imana igumugisha, nzanumva ndiyo we. Nzanumva ngize gute? Ndiyo. Irembo rya mbere ry'imigisha yacu n'abavyeyi batuvyaye. Aho nguna abakobwa banone bari gusuzugura abavyeyi babo, hatari kwenu. Hatari kwenu. Hatari kwenu. Irembo rya mbere ry'umugisha wacu ni mama na papa. Yaba ari muhungu yigeze kumbwira, arambwira ngo agiye gutandukana na nyina. Yaje ngo yageje kugisha inama. Ngo yaje gutandukana na nyina ngo bambwiye ngo nyina n'umurozi. Shindwa niwe murozi katika Genesis. Yako n'umurozi. Ngo none gutandukana na nyoko. Shindwa. Shindwa. Abakuru basava ngo ntawuza wanga konka nyina ngo arwaye iki? Uko ameze kose nasa shaka zarara kwa buriga kwa 5 ni mama wao. Yarakuzaye. Hayo mambo yanamuhusu na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Shughuli yangu ni kumpenda, ni kumtii kama mzazi. Irembo rya kabiri ni Imana. Kubaha Imana. Irembo rya gatatu no kubaha ijambo ry'Imana. Irembo rya kane no kubaha abashumba bayoboye. Ukomeze kose. Ukomeze kose. Yashaka amushumba wewe ndi hayikuhusu mwubahe gusa nk'umushumba ibindi nibyiwe atawucukura. Atafanya nini? Mwubahe wewe nk'umushumba ibindi nibyiwe. Abakiranutse tuzobibazwa. Azabibazwa nyirabyo. Siko bimeze bashumba. Haleluya. Kwa sababu amemangiliwa mafuta. Daudi aravuze ngo uw'Imana asize tunamushuze. Tugende cyakabiri. Nehota. Haleluya. Abashaka kubisoma Tito 3:4 iryo jambo rya mbere yavuze. Ijambo rya kabiri tugomba kukundana. Ngo ni kwa sababu upendo unatuonyesha kama tumemjua Mungu kweli. Iyo mutakundana ni ikimenyetso kigaragaza kuko kweli yamenye Imana. Yageze gute? Yamenye Imana. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze Mungu wa milele. Haleluya. Yemwe nimukunda kuvuga so kumuguma kumurata cyane. Nejo naramuvuze ariko n'ubundi kamuvuge. Hari umudamu wantangaje cyane. Yarantangaje mu badamu banone namukuri isapu. Ndavuga ngo kweri. Nari naracitse inteke. Ariko nibuka ndavuga ngo Imana yacifitiye ababo. Ejo narivuze kandi n'ubundi arivuga. N'ubundi narabivuze. Uzobivuga ko yangere gitangaza. Uwo mukobwa yaraje arambwira ngo Reverend Nkuriki. Mfite umugabo uri mu gukora igikororwa akakira mu maso. Agashikora mu maso. Ariko nkamubwira ngo Imana ikubabare kuko utazi gukora. None Nkuriki ko ndumva ko ndambiwe cyane. Nkuriki Reverend we. Ndambwira ngo mama we Imana igumugisha. Komera. Ndambwira ngo hahirwa ihangana rimugaragaza kuko niyamara kwemerwa azambikwa muri bugingo. Ndambwira ngo wonyemera ukazana umugabo. Ndaza azana umugabo. Ngo shike baricara. Ndambwira ngo mada wosubira muri zabindi bavuze abisubiramo. Wa mugabo we. Uko nukuri ati nukuri. Yo erega uzi kutazutekereza. Waguye ku kirombe cy'izahabu none uri mukinisha. Kurango ninde mukobwa genda uje kubaza abandi bari mukubwira ari mukuhagara muhanda kazamanga ngo pete ngo pana ngo runaka we. Akagenda yatwajwe bakagenda yafasha gashakoshi mugabo agafata gashakoshi nayo se guhura n'umwe hari ejo mundi simuvuga. Amen. Afite gashakoshi afite n'umwana. Umugore yagenda ngo yarusha akagenda yiruhusa nyine. Mapepo. Amen. Haleluya. Yesu Imana icyubahiro. Sicho kicho ngo Yesu Imana icyubahiro kuvuga. Oya. Nanishatse kwereka umuhungu ukunda ari mukina kwizabu yaguyeho abandi baraguyeho kunani kumashita. Uzugira bamwe mu guhura nabo babwira ukira ngo none yaraye kwa Rusufero. Kasavuga nabi nkugira none ariko umukobwa yabaye nubu tuzoduhura nkamubwira ngo umukobwa no gutera kwiso. Zamutera salute. Igitangaje gikomeye cyane uwo munsi umugabo yavuyeho yihaye nubu n'umukristo mwiza. Hari abagore bazobazwa abagabo babo kubera ko batabereye imbuto. Hari abagabo bazabuzwa abagore bako batabereye gutera imbuto. Uwo ngo azagutsinda. Umunsi uzogara imbere yiwe no uko gukira i Nairobi umukobwa uzaye kabiri ngo gushira mu maso namara kugira ngo mani kore. Icyakora nemera rya jambo Paulo yavuze ngo Uwiteka azabe. Uwiteka azabe. Wanditse kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Barahari no kuko Imana. Barahari. Urukundo gukundana ni ikimenyetso kigaragara kuko twamenye Imana. Nidukunda abandi tuwatuweka Imana we. Haleluya. Sisi ni barua ya kusomwa na watu wote. Turi urwandiko. Erega abantu ndibaza bahindurwa nizo tuvuga abantu bazabe duhindurwa nabo turibo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kurango abantu bazahindurwa pasi nizo tuvuga. Ayo magambo yavuga. No yavugira ahangaha ahandi kumwe n'umuhungu wanje n'umukobwa wanje. Barahari. Turi kumwe
umuhungu wanje niwe fura yanjye none aje kuvuga amagambo aya ngaya, kaje kuyavuga mbere ye wasi iri imbere nyuma, ubwo nkaje kwishungereza nga papa naje kwivuga nga. Uriya n'umukobwa wanje turabana mu nzu umunsi yose turabana, noje kwishungereza hamwe mbere oya waneza se ico nzi ico nico nemera cyo ndabesha nabo turagana niba tutahimana muje kumushinja, nzi kuko nzaberera imbuto, ndabizi niba ari cushije tutahi wawe uje kukimbira wira nawe uje kukimbira, kuko ngomba gutangirira mu waje nkabona kubwiriza abandi. Haleluya. Ngomba kubisite, niba n'umushumba ngomba kubisitegerezo cy'abandi, kabereka abandi, kabereka Yesu, bakabona Yesu biciye muri jewe. Nimba zaririmba ndirimba Yesu, mbebwira abandi Yesu bambonamwo, apana Yesu wo kumukamo. Nasikia kiburi kitakatifu. Haleluya. Amen. Nigute umuntu azahagara akaririmba yarayasambanya business. Izo ndirimbo zofasha nde? Nigute umuntu yoza ayateye amacakubiri aravuga abandi agara gafata mikrofone kaza kubwira Yesu abandi. Yo Yesu yo bamwumva gute? Ariko nimbwira Yesu umva mwo azabinjiramo. Urukundo iyo dukunda Imana, iyo dukunda abandi, tukimenyetso kigaragaza kuko twamenye Imana. Haleluya. Nikimenyetso kigaragaza gute? Twamenye Imana. Wanesa sisi atukuze Mungu amene. Haimbazwe Yesu. Haimbazwe Yesu. Hashimwe Yesu. Haleluya. Mwonyemera nkaba kwitera kangahe? Urabinyemera Daudi we ngahe papa? Dawo ngawe. Bengo sisi. Mzindira Yesu wangamagaye. Warampamagaye. Yarampamagaye mwizina we naje nditaba. Yarampamagaye mwizina naje nditaba. Wacheni kidomodomo. Mureke kwifatira abantu. Yecho kwifatira abantu cyararangiye. Nimepitwa na muda. Kama umeokoka, fanya matendo ya uliokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe Mungu milele. Bwana Yesu asifiwe. Niba warakizwe koko kunda abantu. Wewe ni baruwa ya kusomwa na watu. Uru rwandiko rusomwa na watu bose. Abantu nibabona imirimo yacu myiza bizabatere guhimbaza data wo mwijuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tawachiriya urubanza kabisa. Tawachiriya urubanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ezekiel yaranditse aravuga sinibucigice aravuga ngo ariko ngo kuko ngo impiya zabo ifeza zabo ngo ndaco zizabamarira ku munsi w'urubanza rw'Imana. Tako. Haleluya. Haleluya. Mukirere hariho bariyeri tuzotanga laissez passer. Tuzotanga laissez passer. Tuzotanga laissez passer. Eso kugenda kuduze kure cyakutakurangiza tatinda cyane. Ariko nubwo notinda takibazo. Yari. Nije utakure ndatakure gasabana. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze Mungu milele. Kandi turangiza gucya turama twisha mu gitaramo. Mbabarire mukiyogose hari kintu bisigaye. Kama twisha mu gitaramo. Kamwe gasigaye ntakibazo. Uragushima ndare. None kagutinda gutindi. Haleluya. Na Yesu kurota ndi cyaka. Njyamye ndi cyaka. Nari mwivuga butumwa cyaka mu Buganda. Ndota
notadwa tuja mu ijuru. Ariko umuntu umwe mbona kuko batubwira mbona ko wari uhagaze mu kirere hantu yaricaye ku intebe yari afite akantu kameze nk'aka disk akagenda ubuzuwe ugiye kwije wese akamweza aka flash yamara mu flash imbere hari akantu kameze nk'aka video gatoya umuntu wese yashika agakubita muri ka disk yakubitamwo ivyo yakoze byose akatangira gusoma ibyiwe naza mbona umwe ko yamayunda agahinzira yagasubirayo yazasubirayo kabona abandi kuko umuryango ukinguka bakije nikabyazuma by'imodoka byo bitanga imodoka none rero haza kubona umwe dusengana turabana hariye Gasarani ariko naramubwiye mu izina rya Yesu simavuga ko narimubwiye nawe narimubwiye mbona ko kubita mu flash kiwe arasoma ngo asome mbona ko yerekera ni mubabaro namwe ngo senye danaka we bigenze gute kugarutse arambwira ngo bambwiye ngo hari ibintu nasomye bitanyeme kwisha arambwira ngo iki cyatumye ntinjira niko bimeze sawa ariko naje muramba ngo uzageze gute mumaze ngo uzageze gute narakubise ndije hene kuri Imana narakubise ndije akikama cyakora naje nyamaje kugira ubwoba nabanje kugira ubwoba nka ntitekereje gukubita ariko ndakubitamwo ntaburirandika gusa ngo kwandika mbona ko ikintu kikiruka nijira tugiye mu gitondo ndagenda ndamugatiye ngo naraye ndose ko twagiye mu ijuru ariko mbona wagarutse waga flash kawe ndikinji none bimeze gute mbwira ukuri reka kumpisha mbwira ukuri arambwira ati zozaha wafuze byose yari yabwibwiye nto bizabine arambwira zose nzambikora ihane ari hano ngo muri kwihana ndamubabarira ubunyine namwe ngo numva rufata icyemezo ihane aga flash karahari papa ubihindu kubika flash karahari uzoga kubitamo ugaruke cyangwa wishira tibazo kubaza ngo wavutse kwa runaka tibazo kubaza ngo wagize gute ngo wiza amashuri tayo agakiza gusa passport nimwe nagakiza ka Yesu ibihamya ni bitatu na amaraso n'amazi n'umwuka amen amazi azvango yaremeye narabatije yarabatijwe sawa atambuke umusaraba nawe meze ngo yashitse ku musaraba narabonye naramwogeje sawa atambuke umwuka avuga ngo nawe nanje yarangemeye narabuyoboye nuko winjije kunda abandi bantu kuko nawe wakunzwe ni ikimenyetso nuko tubereka Imana abantu hari kimwe na rimwe abantu barengera n'ubabwira Imana bazovyumva banesa sifiwe haleluya umunsi umukene uzomugaburira nubwo ari umupagani uzomubwira ngo okoka dore ndakishijwe azakizwe kubera ko abonye imirimo nirabona imirimo yacu myiza bizabere gutere guhimbaza data mwisho imirimo yawe imeze gute hari bamwe bari kuja hanze baje haje kuza mu ndege abantu muhana bakaza bati turamukiza tugize Imana ariko wamana ugira amaboko runaka aragiye abandi basaba kugenda umuhana ugasigarurira gute uri kubera imirimo myiza Dorokasi mukazi muguma waya wakera anayambika ifuvi anatabana utundende Dorokasi birabaje kuntu umuryango uza wicara ukamara ukwezi kose nta muntu n'umwe urafasha umuryango ukicara mwamana papa n'abana bakarya bakabagahaga umukene baturanye n'imfuzi batazi ko zatekereza ejo nababwe ngo hari imigisha 12 iza mu rugo iyo urugo rw'Imana yagarutse mu rugo ijambo rya mbere ngo tuzahabwa amatwi kumva amatwi imfuzi n'abafakazi cyakabiri ngo tunapata kibali mbele za Mungu tugapata kibali wowe nukujya gusukamira iyo ndata Imana izokubaza ko izokubaza ngo nari nshonje uramfungurira nari yambaye busura nyambe amen Bwana sasa haleluya amen kavuga icya gatatu nimara Daudi segurukira katugese tange ndeka gucira mu muto wanze cya gatatu ngo kwa sababu upendo una usitiri wingi wa dhambi urukundo ngo rutwikira ibyaha byinshi aha narigiye kuvuga ijambo ariko reka ndende kukura ko ubwenge urukundo ruzarubaba ari ibyaha ruzarutwikira ibyaha byinshi ugize iminsi waratandukanye nawe mutavuganaga timukigendererana ariko ndakwinginze kugira ngo ubiteho bagirire neza amen hari aboshitse mu matsi mu ndiba ngo tukivugana nabo genda ubakuremo ngoro wa none amen kwa sababu upendo una ustiri uzutwikira ibyaha byinshi uzatwikira iyo ukunda umuntu tuzubona amakosa yiwe amen iyo ukunda umuntu tuzugira gute iyo umugabo akunda umugore wiwe ntazabona amakosa y'umugore iyo umugore akunda umugabo ntazabona amakosa y'umugabo
iyo ababyeyi bakunda abana ntibazabona amakosa y'abana, bazababarira. Iyo umukwe abakristo bakundana ntibazabona amakosa yabo, bazababarirana, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Impamvu uri mu kubara isango nikera kinkoreye nta rukundo ruba muri wowe. Ariko umunsi urukundo rwaje utazasamehe yota, utayasahau yota. Ko duko kuri. Amen. Nimba mbeshe nkabesha Imana imbere y'Imana. Nkabesha Imana, nimba mbeshe imbere yawe Imana. Simva hangangwere kwibara. Vuze nk'umupagani kw'Imana imbabarira. Nta muntu uba mu mutima wanje ngo mbise ngo no cyangwa nsimunda musengo wabwituza. Tawe mwizina rya Yesu ndabihaye imbere y'Imana. Kubereke namenye ko naje Yesu yankunze mfite amafuti menshi. Yesu naje yarankunze mfite amafuti menshi. Amen. Muzenzi twatwegeranye ko abantu. Uza amafuti nagiraga, uza amahane nagiraga. Nabwiye ejo bundi, nabwiye bishop no mwikaza nabivuze. Ndavuga ngo nja kuba narabaye pastor ntarakizwa. Twa twarakoroganye na bishop bizicaza tubaze nk'amayinga ye. Urugo rwe Imana narusambuye kera simba peruka. Kubera amahane nagiraga. Simba ndanarusambuye kera. Ariko umwami Yesu yangezemwo ngo amarampindura. Arahindura umujinya n'uburakari n'amahane nagiraga byarashe. Kubera ko Yesu. Kandi kubyo ngibyo bituma naje mbabarira abandi. Zubabarira abandi nawe warababariwe. Babarira abandi. Tukazubara ibyaha abandi bagukoreye. Nawe warababariwe. Zubabarira abandi nawe wagize gute? Warababariwe. Ubabarire nawe abandi. Ubabarire n'abandi. Nawe warakubabariye. Mandela ariko ndavuze n'icyo ntangirijeho. Nelson Mandela yaravuze ngo kutababarira umuntu ngo nukumwe isumu wamara kuyimwa ngo ategereza kuko utayinyo yari upfa. Ndabisubiramo. Kutababarira ngo nukumwe isumu wamara ugatekereza kuko abandi batayinyoye ari bo bapfa. Mahati Gandhi aravuga ngo imbabasi ngo numwihariko w'abanyembaraga nta munyantege nkeya uzubabarira. Imana ishimwe. Kimenyetso cya gatatu, nyungu ya gatatu, ubabarire ukunda abandi kuko urukundo rutwikira ibyaha. Igituma kumara amakosa y'abantu, ukabara amakosa y'abayumbu, ukabara amakosa y'abapasiteri, ukabara amakosa y'abandi y'abadiyakoni, ukabara amakosa y'umugabo n'amagore, ukabaya nta rukundo ruba muri wewe, kuko urukundo ruza rutwikira ibyaha byinshi. Kandi nta wundi mwenda twasigiwe uretse umwenda w'urukundo gusa. Amen. Ese iryo jambo ryumvikanye? Yaba ruwa yandi wagiye wandika ugenda ushanyure ukureho kuko Imana atore. Kuko Imana yatubabariye abariko tubabarira natwe abandi. Dukunda abandi. Kunda abantu bose, wite ku bantu bose, ugiriye n'abantu bose bagiriye neza ubushoboye. Tukirengagiza abantu. Imfubyi nziza kabura ruwa ureba, apfakazi ndi bakubara ruwa ureba. Abagiriwe nabi tukabirengagize. Uzubirengagiza gute? Tahu, jangan jam kita pesebgan, nak susu, darah.
bari bagiye isamwo bari bagiye bagishize mushike mu izina rya Yesu mushikane urukundo rurihangana rugira neza kandi byose bizarangira Bibiliya yavuze ngo hagumeho ibintu bitatu kwizera n'ibyiringiro n'urukundo ariko cyane cyane urukundo mwakijambo